ukuthi sihlakaniphile noma ngihlakaniphile ukwamukela lo offer yokuthi sikwazi ukuthi sikhulume njengamadoda sidlule ngoba vele khona ngasemlonyeni ubhaka ugudi kakhulu ngeke umelane naye futhi ke uyakwazi ukukhuluma kakhulu ugudi ngeke nje umelane naye futhi kuzogcina enenkulumeni noma usuthule uzokutinyela alokho ekutinyela udu manje awubukeke uma umuntu ohlakaniphileke ujabulisa leyo nto nabanye abantu kade besuka kuwe bebuke lento ukuthi yabona kuyalimaleka lapha esithunzini nawe ugcina usukhuluma namagamana angekho right ngicabanga ukuthi ke sithathe isinqumo esidle ngoba nomunye umuntu ke limali engale thiwa wagcina exabane nosibanibani. Wenganiza uthi impela sibona lapha ke inyanga eyanikezwe ke uKing Bhaka ke insuku ezintathu uthi ke ibuyele ke nganana ke izoxolisa kungenjalo ke impela ke kuzontaza ke emoyeni ke amafayila bafowethu impela ke inyanga ke eyaziwa kakhulu ke ngana futhi ke mkhwanazi ke isivizani ke yaphumela ke obala ke izoxolisa kuyana ke uKing Bhaka nokuyinto ke enhla kakhulu ke wengane ke izakwethu kodwa pha masikhuluma kakhulu ke ngicela uba ke nishele ke yona ke inkulumo yakhe ke umfana futhi mkhwanazi lapha ke edlulisa ke amazwi ke kuyana ke uKing Bhaka ke eveza ke nazo ke izizathu bafowethu impela ke akenezi thwaleleke lona loludaba. Uyazazi izinto ozenzile ezingalungile ngikunika 3 days mfana wami ungibophe mawuthanda sengiphezulu kwakho kulo 3 days ungifonele wenza live ngikunika only 3 days wenza live waxolisa ngizoba nendlela ehlelekile engizodila ngawo nale metha umsebenzi wakhe ngendlela naphiwe ngayo so ngabona ke singekho ke isidingo sokuthi ngingalithathe lelo thuba ngoba naye impela besaqhubeka ngendlela beqhubeka ngayo ukuthi sikwazi ukuthi lento iphele kuqale kabusha nokho ke yebo sihlobene naye kakhulu kodwa ke akusho ukuthi noma sihlobene sesingacenzana noma futhi ungeke kuze kube nayo into eyinkinga ngoba nje abanye abantu azi bese bebulalane ngento engenamsebenzi nje abangayilungisa ngomlomo phela abanje banakho ukuthi gcina omunye esefisa lomunye ukumbulala noma semqhumisa ngesibhamu kube kuningi okungenzeka uyabona kuba indoda ngoba unemasela kodwa mangabe sekunabantu abakhulumayo bethi hayibo mkhwanazi lento angisayithandi ngiyafika kuwe ungenzela izinto kodwa mekulokhu eqhubeka kanje angisayithandi lento le semna kuye futhi uBhaka kwabantu abafika kuye abasizakala kuyena nabo ngicabanga bekhuluma into efanayo ngalokho ngithi ake sibe isithombe esihle lakwabanye abantu asebengaze bekhiphelana ibhambe bedubulane ngethi nje bangayikhuluma umlo ukuthi hayi ndoda ushayisela nami ngashayisa la nawe washayisa la kwase kuba nje nangazi ukuthi kuba indoda ilokho ngoba impela izinto ezikanje sigcina seyifika esigabeni esinzima sekunabantu abangasebethola umkhuzuko ngendlela engaqondakali uyabo so ke sibeke sesithatheka leso sinqumo ukuthi sikwazi ukuthi sithelelana amanzi siqhawulane sixolelane kuze ke na umsebenzi wakhe ungaphazamiseki nowami futhi ungaphazamiseki ngoba ngisho nje abakholelwa kuye eyintweni azenzayo bangangabazi lokho ngokuxabana kwami naye bengaqhubeka nje baye kuyena ngendlela bebejwayele ubuya kuyena ngoba naye ukhona njengoba nami ngikhona yabo ngeke ngiphike ke lokho besithelele namanzi naye umfokanzama sabisana ngehlobo kwangazi ukuthi akaze kwenzakale lutho kanti indaba ibisinkulu isigaxa angazi ukuthi akaze kwenzakale lutho samukelana nje kahle saxhawulana ke so
kwaba yilokho noma ke ngithe ukuduka ngiyakwakhe ngoba nayo lokhu kwama-GPS kubekuhluphe kodwa ke ngigcina sengiyaleleleka kahle ngathola ke khona kodwa nje kujabusile ukuthi lento egcineni size yadlula umncofana omunye ukhulume kabi ngomunye ukhulume lokho nalokho agcine izinto zakhe sezonakala kube kuningi nje okwenzakalayo ongenza ukuthi umuntu isithunzi sakhe siphele ngempela uyabo so ngokulalela-ke nabo abalandeli bami nokulalela obhuti abadala ababengikhuza bethi hayi lento ayilunganga behlisa futhi nesithunzi sobunyaka ugcine ningasathembakali-ke nobabili-ke manje uyayizwa loo nto leyo so ngalokho-ke kwenzekile sibonanile noBhaka King Bhaka kwadlula kanjalo ayekho khiphela omunye isibhamu akekho omunye wenze ini komunye khulunyiwe nje ngomlomo ngoba wonakala ngomlomo ukuthi nje sengaze nginquma uBhaka ngimnqumele nje i-social media noma naye sengazange nginqumele i-social media awuyicabange lonto kunalabantu ababulalelana izinto engenamsebenzi okwangempela abangayilungisa ngomlomo kwedlula so ilokho nami ngithanda ukusho ekhasini lami ukuthi abalandeli bami cha bengakhona ukuthi siyonqofana kodwa nje sikhuluma njengabantu abadala asebekhulela abanomqondo uthi indoda mangase kube kanje sekulimala amafutha akho manje sekulimala nawo kwakho uyayibona loo nto leyo kanti izinto ziyasebenza zakho nezami ziyasebenza ngendlela yazo uyayibona loo nto leyo ngibona ukuthi sihlakaniphile noma ngihlakaniphile ukwamukela leyo offer yokuthi sikwazi ukuthi sikhulume njengamadoda sidlule ngoba vele khona ngasemlonyeni uBhaka ugudi kakhulu ngeke umelane naye futhi ke uyakwazi ukukhuluma kakhulu ugudi ngeke nje umelane naye futhi kuzogcina enenkulumeni noma usuthule uzokutinyela alokho ekutinyela udumo manje awubukeke uma umuntu ohlakaniphileke ujabulise leyo nto nabanye abantu kade besuka kuwe bebuke lento ukuthi yabona kuyalimaleka lapha esithunzini nawe ugcina usukhuluma namagamana angekho right ngicabanga ukuthi-ke sithathe isinqumo esidle ngoba nomunye umuntu kelimale ngale thiwa wagcina exabane nosibanibani uyayibona loo nto leyo khona ngibe nenhlanhla kodwa nginayo inhlanhla ngoba ngumuntu okwaziyo ukuthoba nokumuza umuntu mekhuluma ekhuza uthobe khulume njengamadoda wedlule ngani nabanye bengayibona-ke into enjengaleyo sengaze bebulalane ngento engenamsebenzi engalungiswa ngomlomo kwedlule uyabona